Maruiba Bao. Ahom Suba International Yoga Day ngasi Manipuri mafam kaya da supang thok na kre. Kurumzari meeting tabiri basing bataram noksari pau sandok na pizari. Ngasi Manipur gi mafam kaya da ahum suba International Yoga Day gi thoram pangthok na kre. Health Services, National Health Mission, Ayush Directorate amadi Youth Affairs and Sports na sinduna Kumbal Lampak Indoor Stadium da ahum suba Yoga Day gi thoram pangthok he. Thoram adu da Human Resource Development ki Union Minister Prakash Javadekar, Chief Minister N. Biren, Health Minister L. Kumar, Social Welfare Minister Nemsa Kipgen, IFCD Minister Letpao Haukip, Parliamentary Secretary Singh, Police amid Civil ki makok thongba official kya su saruk yakhi. Union Minister Prakash Javadekar na hai kibada yogana pukning hakchang ani buchap manaba aphaba lambi da chathan bangami. Prime Minister Narendra Modi na kan honabadagi United Nations General Assembly na sakhangduna international ki thakta yoga ki thoramasi pangthokpa haukibani. Ngasi ki thoramasi prithvi ki leibak chamaga marifudra da pangthokli haikhi. भर में 1 लाख से भी ज्यादा केंद्रों पर आज योगा के कार्यक्रम योग कर रहे हैं और दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में आज योगा हो रहा है। भारत की ये सॉफ्ट पावर है, भारत के पुरातन विज्ञान का यह आविष्कार है जिससे शरीर और मन स्वस्थ रहता है। Chief Minister N. Biren na hai kibada yoga haibasi Prime Minister Narendra Modi na Maliam da santi purak na bapiba khudol amani haksang phatrabadi aphaba wakhal thokte aphaba wakhal thoktrabadi santi leite haiki. Aphaba wakhal thoktragadi irang lehele hatna sunaba amaga usnadaba amaga thanadaba wakhal duna ngasi prithibida makhal makha gi irang thoi isine aru ngasi Prime Minister Modi ji na United Nations da India gi kuthang da puthoka da prithvi pumgi oina masi satna hanra ngasi International Yoga Day ga ina pangthok na to isa masi Bharat masra ma nai khoi ama oina koi saukhuk chaningai. Health Minister L. Kumar na yoga haiba masana asi pukning amadi haksang anibu balance tawduna thamnana ba aphaba makhal gi hakchang sajel amani haiki ngati gi thoram aduga mari leinana Chief Minister N. Biren na myoi kya na saruk yaba rally ma Kumal Lampak tagi lamthaki rally du Imphal City manung da chatlaba matungda amuk hanna Kumal Lampak ta lamthung pham oiki. Kumal Lampak ta leiba Bal Bhavan ki multi-purpose hall da su International Yoga Day gi thoram pangthoki thoram adu da Speaker Y. Khemsan, Forest Minister T.S. Syam Kumar, Chief Minister ki Advisor MLA Sharat, Manipur ki Ningthau Laisemba Sana Jawbana Chingba myoi sing na saruk yaki. Speaker Khemsan na yoga haibasi pukning amasung haksang animak puna nungai na thamba ngamba haksang sajel makhal amani haiki. Prithvi United Nations da puthoktra yoga ki masana sibu masi kana basi khangalaga na Bharat ki mai oidana masidi Narendra Modi ji na puthokpa wakhalon na Bharat ki mai oidana masidi International Yoga Day haina pangthokpa yawba phangjari basi masi credit si Shri Narendra Modi da ipijanigi. Bharat Swabhiman Trust, Patanjali Yoga Samiti, Mahila Patanjali Samiti, Yuva Bharat Amadi, Patanjali Kishan Seva Manipur na susinduna Kumal Lampake Fencing Holda Yoga Day gi thoram pangthoki. Thoramadu the Deputy Chief Minister Waizoy Kumar, Bharat Swabhiman Trust Manipur ki Chief Petrol Basudar Singh, Manipur Medical Council ki Chairman Professor Sinam Rajendra Singh Bamyoi kyana saruk yaki. Vidya Yoga Santha Manipur na sinduna Kumal Lampak ISBT dasu International Yoga Day gi thoram pangthoki thoram aduda Parliamentary Secretary Nahakpam Indrajit, Bihangam Yoga North East State ki Mahamantri Yogendra Gupta, Bihangam Yoga Manipur State ki Manipur Satya Samaj ki Mahamantri Mukesh Kumar Shaha, MC Binod Amadi Advocate NGTS Kumar na chingba myoi kya na saruk yaki. Parliamentary Secretary Indrajit na pukning wakhal nungai na lehen na buhon na bada yoga na achoba mateng pangi haiki. Maming chalaba medicine adugumna yoga ibisisu suksoi soidna mipung pudi mona pungai ma meni tara do su no magi tawragati haksang phabase suksoi soidna akoi miyoi bagi kan bada chauba mateng ma pang mani haibase aina mayam da thamjari.
थौरम असे प्रजापिता ब्रह्म कुमारीस ईश्वरिया विश्वविद्यालय इम्फाल सेंटर न सुसिंदुना पैलेस कंपाउंड लेबा चंद्रकृति ऑडिटोरियम द पांगथोकी थौरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट ज्योतिन वाइखोम सिज हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर के.एच. पलिन मणिपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजमोहन अमदी ब्रह्म कुमार मणिपुर की इंचार्ज राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी नीलिमा सुसरुक याखी खुमल लंपाक्ता लेबा स्पेशल एरिया गेम सेंटर न सुसिंदुना इंडोर हॉल द योगा डे की थौरम अमदी था अम चुपन सथरकपा ट्रेनिंग प्रोग्राम लोइसिनबगी थौरम पांगथोखरे थौरम मदुदा स्पीकर वाई खेमसान स्पेशल एरिया गेम सेंटर की इंचार्ज एल इबोमसा मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल सुनील एलांगबम अमदी साई NERC इम्फाल की डायरेक्टर फ्रांसिस मार्विन अमदी साई NERC इम्फाल की असिस्टेंट डायरेक्टर लियान मिनथांगना मरु ओइबा म्योइसिंग ओइना सरुक याखी IOC इम्फाल डिविजनल ऑफिस अमदी पतंजलि योग समिति चिंगमैरोंग न सिंदना चिंगमैरोंग दे लेबा SS देवी टाउन हॉल द इंटरनेशनल योग डे की थौरम पांगथोखरे थौरम अदुदा IOC इम्फाल की डिविजनल ऑफिसर SI सिंह याउना म्योइ क्याना सरुक याखी अमरोमदा फर्स्ट MR बटालियन सिंधुना थौरमसी अहान मणिपुर राइफल्स की कैंपस ता पांगथोखी नेहरू युवा केंद्र अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी न सुसिंधुना सेंटिनरी हॉल दा नुमित असि पांगथोखी थौरम मदुदा MU की वाइस चांसलर आद्या प्रसाद पांडे याउना तोंगान तोंगान म्योइ क्याना सरुक याखी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एंड पतंजलि योग समिति इम्फाल वेस्ट न सिंधुना योग डे की थौरम हैरांगोइथोंग मल्टीपर्पस हॉल दा पांगथोखी थौरम मदुदा स्पीकर वाई खेमसान इम्फाल वेस्ट की BST डिस्ट्रिक्ट प्रभारी M सरन सिंह सोशल वर्कर्स क्लब हैरांगोई थोंगी प्रेसिडेंट S इबोहल नमरु एबा म्योइ सिंह ओइना सरुक याखी BJP खेत्रीगांव मंडल न सुसिंदुना कोंगपाल इरान फमद लेबा पेची मयुम मंडपता इंटरनेशनल योग डे की थौरम पांगथोखी थौरम मदुदा केंद्र की MLA सु ओइरिबा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी N इंद्रजित मंडल की प्रेसिडेंट ओ लक्ष्मण चिंगबा म्योइ क्याना सरुक याखी तोंगान तोंगान मफम सिंगदा योग सेंटर हांगदोकलगनी हाइना इंद्रजितना फोंदोखी जगह जगह योग से सुसोई सोइदना नोंगी दमक्ता खाय मतलसु तोतबा यादे हैबसे आई वखलोंद लेजरबनिना आई खेतिगाव की जगह मफम खुदिमक्ता योग से सानाना बाई होना जगे हैबसु NCERT लमफेल नस्तिंदुना NCERT की कॉन्फ्रेंस हॉल दा योग डे की थौरम पांगथोखी थौरम अदुदा NCERT की डायरेक्टर P मीना कुमारी अमदी जॉइंट डायरेक्टर सिंह याउना मरी लेनबा ऑफिशियल क्या सरुक याखी चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की कोम कैराप लोकताक प्रोजेक्ट लेबा कुंथ्रागनिथोई सुबा CRPF बटालियन सिंधुना इंटरनेशनल योग डे की थौरम पांगथोखी बटालियन से कमांडिंग ऑफिसर राजगोपाल लुचिंगदुना पांगथोकपा योग डे की थौरम अदुदा बटालियन से कमांडर मदी पर्सोनेल क्या सरुक याखी भैरोदान मैक्सवेल हिंदी प्राइमरी स्कूल दसु स्कूल से ओजा सिंह सरुक यादुना इंटरनेशनल योग डे की थौरम पांगथोखरे थौरम से प्राइम मिनिस्टर की लमसिंग मतुंगिना स्कूल की थाक तसु पांगथोकपनी हाइना हेड मिस्ट्रेस न फोंदोरखी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम कयादासु इंटरनेशनल योग डे की थौरम पांगथोखी इंटरनेशनल योग सेलिब्रेशन कमिटी थौबाल सिंधुना थौबाल अचौबा कैथेल मखा लेकाई दे लेबा कम्युनिटी हॉल दा योग डे की थौरम पांगथोखी थौरम अदुदा थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन TS श्यामो याउना म्योइ क्याना सरुक याखी BJP थौबाल डिस्ट्रिक्ट नसु थौबाल लेरान थेम मंडपता योग डे की थौरम पांगथोखी BJP खांगाबोक मंडल नसु खांगाबोक त लेबा मंडल की ऑफिस थौरम से पांगथोखी थौबाल केंद्र BJP की मीरेब ओइखिबा L बसंतन लुचिंगदुना BJP थौबाल मंडल की ओइनसु थौबाल मंडल की ऑफिस त पांगथोखी BJP वांगजिंग टेंथा केंद्र नसु खोंगजोंग वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स ता योग की थौरम पांगथोखी मोरे वार्ड नंबर 7 द लेबा इमा कोंडोंग लाइन बी हराव बुंगदा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड योगा एंड नेचुरोपैथी की स्पॉन्सर मखादा नेचर क्योर योगा हॉस्पिटल कोंगबा MCM तमिल संगम मोरे न सिंधुना इंटरनेशनल योग डे की थौरम पांगथोखरे कुनगनिपान सुबह सेक्टर असम राइफल्स की कुंथ्रागमापन सुबह असम राइफल्स न सिंधुना इंटरनेशनल योग डे की थौरम कक्चिंग द लेबा कुनगनिपान सुबह असम राइफल्स की हेडक्वार्टर द सुपांगथोखरे अहम सुबह इंटरनेशनल योग डे की थौरम असि तोंगान तोंगान बा मणिपुर की मफम कया द सुपांगथोकनखी हौजे पाव की मरकथा नतेन बब्रे मत लौजरी।
Heart operation lising tara mangagi mathakta pangthokraba world class heart transplant surgeon Dr. Ajoy Kolna Sky Hospital Rims Road Imphal da open heart surgery bypass surgery amasung makal makhagi heart operation Sky Hospital la pangthokjaragani angangidi OT amasung hospital charge free oigani loinana Dr. Ajoy Kolgi heart surgical OPD gi khudong chab lejagani akup marul gi damat Sky Hospital gi reception ga tanabiu Ladies Fitness World, Keshambat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo ay nahangdok jaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adom na adom gi convenient oiba khudong jaba matam ama yenglaga sanabalak piu. Bhai Gurudas Group of Institutions Sangrur Punjab na students khudingma ki imagination ki path discover tawbogi mathakta knowledge ki importance matik chana piri ba mafam ni education piba khatang natna hayengi yumbiro puthokwa institute ni ngasidi swara jinge ture like ture kuri no tu ti cha musi kuri yobza sidi yoshi ni he Masigi Yoshidi Tata Tisconi ne. Dudi Sanagi Mode youngness in Mayandre. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Amukana taram nukchari makhataba pao. Manipur ge education sector da fund ge award pa lehaloi anoba primary amadi upper primary school chamaga kunithoi sanaba center na ayaba piri haina human resource development ke minister Prakash Javadekar na ngarang Imphal hotel ke sangai hall da pangthokpa chief minister N Birena Luchingba sarkar asigi numit chamani surakpa numit asida phongdokre thoram aduga mari leinana nungthilda education ki matangda review meeting amasu pangthokhe Prakash Javadekar na makhatana haikibada lamdam asida mahi masing amasung ana layengi phibam phagat hanaba mari leinaba minister sing amadi official sing yauna chief minister secretariat ta mifam pangthoktuna kupna khana nainakhi Manipur sarkar gi school nimfu satra amata leitaba school oiduna leiriba sigi matangda state government na inquiry tawduna mathau taba sing thabak paikhatnaba wafam yauna primary amadi upper primary school chamaga kunnithoi nauna sana bakhanganki Chief Minister N Birena Luchingba sarkar asina ngamloidra khalam mathabak kaya telaba matam asida pangthoktuna state asida santi leina miyam khangna thabak kaya khumang chauksina paikhalakpa asida center ki maikaidagi pangba yaba mateng supangani haiki We will help out. Central government is there to help Manipur to progress rapidly. Under Biren Singh's leadership, it has already brought peace in Manipur. All citizens of Manipur are staying in peace and calm. The Chunchurapur and other crises are over. The blockade is over. The Band is over. Rapid progress is on. In 100 days, they have achieved nearly impossible things. But this is with the public support. And that's the main thrust of our government. Amaromda Human Resource Minister Prakash Javadekar na Manipur da education sector da fangi awat pa lehaloi hairabasu nauna sem kiba Faizol district ta leiriba Faizol High School dining bakainingai gi phibam da leiri school asida masagi oza oiba myoi sing laktabadagi anek pa oza singna mahiroi sing lairik takli hiram asida report ama matam amada maming chatlamba Manipur natan Mizoram dagi laik tambal laktuna Lebak ki maming leirba miyoi kya puthokraba present district headquarter level present high school ngasidi miyoi kharagi sendan from oidena leire hairi hauji education minister oiba thokcham radheshamna lenga ki mahai leisang singda khudak ki oina yengsin basatuna leiram libu oja singda wahang hangmoda lana pokhum pirak khibagi lebak pungjau thinba pau kya tana khre lenga ki oja sing training tawdaba yadi hainu su akan thabak kya sathar basu Faizan High School nadi lengak na matik chari haina tharak labu oja singna mayum da leiraga makhoina khanba khulgi miyoi singda mahut sinduna thabak tawpada yengsin binaba leitri oja nipan chokidar ama sarkar na tharak labu su makhoi loinama ki mahut khunda leiba oja gi training tawda miyoi sing neklaga puhalli school asi ramsagi makhada amangsang kya sarabu su season aba yabde amate yaudri
स्कूल की कंप्यूटर कार्ड लेरगा कंप्यूटर लेतरे स्कूल की चिप रमसांग थंग फिमाते न फोंदरपदा स्कूल असिद कंप्यूटर लेरंबा खुंजासिंग द मतम खर उखी हौइक्ति कदम चखबन खंगदे स्कूल असिद ताबु ओजासिंग लाक्पिदन अफब स्कूल ओइना अमु ओहरंदना हानगी फंजन हनबा हाइबदसु ताबिद्रे इंडियन फॉरेन सर्विस मणिपुर अमदि मिजोराम की मिनिस्टर कया ग्रेजुएटेड ऑफिसर कया पुथोखरब स्कूल असि हानगुमना अमना हिंगलनबा पामी हाना माना मखा तरकी सरकार ना थाविबा टीचर सिंह से कोई हुजिक लेबसे फेरजॉल द लेबसे सब्स्टिट्यूट ngakta oibanina koi फेरजॉल की प्रजा नसी पाम देवा अचुम्बा टीचर से पामे कोई दो था बिग बगी कोई न पाम है कदु कंप्यूटर से करोम द चटकी बना दो कोई पब्लिक न खंग देवा दो हेड मास्टर ओइबरा कना ओइबरा दो कोई मणिपुर गवर्नमेंट ना खरा यंग बी बगी कोई पाम बगी पुलसे हजिक लेबे फिल्म असि येंबते अदुकि मतिक पुनिंग सोकनिंगाइनि हाइना खुजासिंग मका ताना फुंदरगली कैमरामैन नागलोइना पाउतम जरिब निथुकम सनजब मितै फेजन हाई स्कूल कोंथौजम केंद्र की एमएलए के सरत अमदी मतम अदुगी एजेंट अमदी ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर सिंगा मानरगा इंग लिस्टिंग अनिगा तरा तरुक की अप्रैल थादगी लिस्टिंग अनिगा तरा तरेट की मार्च था फाउबगी चेंग गोडाउन दगी चिंगथोखरगा मियामदा यंथोक्तना लाखिबा दु केंद्र से एमएलए डॉक्टर सापम रंजन थिगतपदगी चेंग क्विंटन लिस्टिंग अमगा चौंगा हुंपु सिंगलखरे मसिगी मतंग दंगसी कोंथौजमदा लेबा एमएलए डॉक्टर रंजन की युमदा पांगथोकपा पामुई सिंग उनबदा केंद्र से फेयर प्राइस शॉप की एजेंट एल ब्रिकम कुमार न फोंदोखिबदा सिंगलक्लिबा चेंग सिंग असि फंगफम थोकपा मियोय सिंगदा यंथोकपा हौरगनी हाइखि इलथोक्रे पब्लिक तदी येन गिदे हाइबगी चपचाबा प्रमाण सि लेर मतुंगदा मैलिम सिंगा फमिनर मतुंगदा यानाबबुई मखादा चेंग सि सिंगचरगे हाइबदगी कोई चेंग सि यानाबुई मखादा nasi ahan ba oina handak cheng akhoi mangribा tha singi manungda tha amagi cheng quintal lising maga chatruk yankhai si akhoi mai lem sing singat pire na singat chari ba cheng si ay amadi priority card pai sing cheng si card pai sing da akhoi thok chargani जेनिम्स ता लाइरबगी पनखै मखादा कना लेजेद्रबा मियोय मंगा जेनिम्स सोसाइटी की चेयरमैन से ओइरिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की लिचिंग मखादा जेनिम्स की डायरेक्टर डेवन लाइश्रमना हॉस्पिटल की डॉक्टर अमदी स्टाफ सिंगना मियोय मंगा लेमना डायलिसिस तौबा यावना लायंबगी थबक सथरी मरा लेजेद्रबा लायंब ngambagi wangwada leiruraba anaba singbu lemna layingbagdamak anaba singi imung manungi maikaidagi चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमदी जेनिम्स की डायरेक्टर बु थागतपा फोंदोरकली लेजदब मी से कनाम लेतबजी नहाना सियदौसे थानी दोसु माइ पुंसी कनबीरे केंद्र की सैतबतसु याम थागतली माना सागा दगी डायरेक्टर गा मोय अनि जंगना अनौब सरकार की सिदा मोयना तौबीरगा याम फजना येंगबीबा खोजे खो याम नुंगाय अदै जन्म हॉस्पिटल दा लेरिबा डॉक्टर ना सजु लोइना थागतसै आइना यामना फजना तौबी खोगिदमकदि कनाम लेजदरे मते वांगोई केंद्र के एमएलए लुखोइना डीसिल्टिंग मशीन सीजन अदुना केंद्र से की मनुंग सनबा सामुरौगी ड्रेन सिंग सेंगदोखरे नोंग खजिक्तंग चुबगी इसिंग थुंबदगी अवाबा खुदोंग सादब कया मायुक नदुना लाकपा दु कोखन्नबगी पांदमदा ड्रेन सिंग असि सेंगदोखिबनी ड्रेन फुमजिनबदगी इसिंग चेनबा ngamdaduna lambi mathakta ising pathoktuna chelamba aduna lambi gi phibam sohanba du su ngakthokpa ngamlagani haina एमएलए लुखोइना फोंदोखि sina problem with blood type oibidagi Persana terokta bata nikai gi mai beneficiation singna naron singna ye singna me ate hai na koi kanna yo ya horak kana yun le sangya kana mai mapa kat bat ngi kari le bani ku bata re थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुभाष चंद्र बुमरम खंगदना सस्पेंड तौबबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मनाक्ता वाकन मिफम सथखरे मार्क सस्पेंड तौखिबगी मतंग सेम किबा जेसिना सिंदुना सथखिबा वाकन मिफम अदुदा सुभाष चंद्र बु सस्पेंड तौबगी चपचाबा मरम पीद्रबदी अकन मखोंजंग चंगसिनगनी हाइना जेएससी की माइकाइदगी फोंदोखि जेसिना मखा बाबा अकन खोंजंग तंगि हाय मकसूद तौकिनी स्टार्ट तौकिनी बंद तौकिनी मखा मैम की अकोई एजुकेशन मैम तौना की अकोई
Traffic Control Police Churachandpur na sinduna Road Safety Campaign Churachandpur da chathakre campaign tasida traffic rule yauba pamphlet yenthokna miyam da khangan ki Additional SP Operation Kumar Zitna miyam na traffic rule khangdabadagi accident thokna misi mina thokliba asidagi kharadang oirabasu ngakthoknaba campaign asi chathabani haiki Nasigi lambina pikpa aduga garigi masing number yam henba masina traffic ki system sida karigumba khara koina sengduk tragadi accident ki changsi yam ka hena thokpa masina marum orkanda misi mina suina iba disfigure ro kaya am thorpa masi puna masi phanana ba SP chakki asan mi makada akoina ngasi iba misidagi district police Susampur amadi Susampur police ki makada leba traffic police na bi ngasi khanna drive ama asi hongchari Makhataba pau pizadringaida atenba break amatang lawzari Hakchangi labor sorakpadagi producing attaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidabak amatta nairaba upaidi jolib syrup amasung jolib capsule gu chanmini sinabiyo Irudio Coaching Institute, Kasampa Thotom Lekai behind Baigo Hotel. Admission opens for 5 months CBSE Foundation course for Class 11 Science. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Irudio Coaching Institute, Kasampa Thotom Lekai behind Baigo Hotel. Contact number 8131025634. Saiji TMT bar se latest German technology season aduna state of art factory Guwahati na puthok chabani masigi bar se han basundokpa product oibana calling zade taken day mapambil kali amadi amaga phajin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawrba makhalgi TMT bar ne Saiji TMT bar Delicious cookies from Likla Bakery. Amukana taramnok chari makhataba pau. Bank of Baroda gi Kongba branch ngasi Kongba Khetri Lekaida Mahutki Parliamentary Secretary N Indrajit na hangdokre Thoromaduda Bank of Baroda Kolkata Zone gi General Manager AK Pandu na chingba banki makok thongba official sing su saruk yakhe loan lauraga singbagi hainabi lebiu haina N Indrajit na phongdokhe Bank ABC loan Peter kati benji ngoi maramuduna loan lobagi hainabi dumaina singbagi hainabi su hoi tamaga Laishu ahum suba madi asamba Manipuri puwari kauba laibak kanba ahalop laikalupna puthokpa lairik ani fongbagi thoram ngasi hoyan lanpau pausegi literary hall da pangthokre thoram maduda Standard Robert Higher Secondary School gi principal PH Landwani Education S ki retired deputy director Saubam Irik Khombaluang Lilong Haurabi College ki associate professor Dr. N Birchandra na chingba miyoi singna saruk yakhi Laikallup ki maikaidagi haurakliba naha singda Manipur gi hauna lonchat amadi chatnabi tambina ba pandamda lairik sing asi puthokpani Manipur gi masak naiba aiba singna tungi mirol gi damak puthokliba lairik sing asigi damak ibiu yadaba kaya yauriba silaibak thibani phongdoknaki Requisite qualification scale fanglaba oza listing amaga chatret marifut taruk regularize taunana ba warep laukraba sungasi fawba thabak oina pangthoktana leiba amadi tha taragi tolop pi dabagi mayukta ngasi dagi phase 9 sathagadaba sidriba fawba sara henbagi khongjang khyathong pukri achauba maning da haukhre All Manipur Elementary School Teachers Association sindana pangthokpa sara henbagi khongjang aduda ngasi ahanbo oina oza nipa na saruk yakhi Association ki Secretary Santi Kumar na phongdorakpada oza singbu victimize tawba yaningde hiramas the Chief Minister Finance Minister amadi Education Minister na meeting changbiu hairi aduna marum oirakanda oza lising amachatre marputruk ki imung se tha tara subnai koi tolo phangdragadi kari oramgatagi hedo paliba sarkar sena khangan jarningi aruga hari bai koi gi demand singa se phangdaba taragadi koi ngasi jata jariba asumna phase manner kayada matang ai koi sidri bhaw sara henbai khongjang janjan jarakani MLA Local Area Development Fund dagi wangu ahalup thong mapan da saba
मैरा पाइबी सिंगी संगले नम केंद्र की MLA S बीरना संगादुना मियाम द खुशी नखरे MLA बीरना थादरगली बसेनफम सिंह नियम सुमन सिजनरबदी प्रजा सिंह द कानाब सिंह फंगन बंगमगनी हाइकी लोशिलपदा मरु पाव अमुकन लौबिरसी अहुम सुबा इंटरनेशनल योग डे ngasi मणिपुर की मफम कया दसु पांथोकनखरे मिरेंग ताबिरिब सिंह अमुकन खरमजरी